na kwa dakika miongo ili tuiwende to ya Yehova. Asifiwe Yesu. Ibuku ni dhiu za Mavinda wa Kele kilunguni cha 13. Mavinda wa Kele kilunguni cha 13. Mandiko manga hii nimeotoma nesio munde yuluwa usumbiko wa mutongoi wita wa Abiya. Usumbiko wa mutongoi wita wa Abiya. Namba zangu ni maana ana na 10:410. Na niwo soma kuma mswa wambe inya mswa wa 10 na ile na ngai natu adhime tusomei. Mwaka wa 18 wa kusumbika kwa Jeroboamu, Abija kana Aviya ambililia kusumbika Yuta. Asumbika miaka 3 Yerusaleme, na sitwa za inya wake etawa Mikaiya mwetu wa Ulieli wa musi wa Gibea. Na kwa ikao kati wa Aviya na Jeroboamu, na Aviya akwatia kao na itasiando ngumbao shakao oandu anube ngilimana ana. Na Jeroboamu atausia okite nake na ena andu anube ngili mana nana sutidabo ala maengumba onene. Na Aviya aungamaki imani cha ze Malaimu kelake ndia yimasia Ebelaimu na Asia mbidhukesiawe Jeroboamu na Israeli yonde mutia ile kumana kana Yehova ngai wa Israeli anengenda wiki asumbike Israeli tene na tene owe na ana make aitiania utianio wa mono ni mono. All right. Utianio wa mono. Indi Jeroboamu mwana wa Nebati mudhukumi wa Solomon mwana wa Davidi okela na amungendea mwiyai wake na kuomba nia kwake andu mateki andu ave ala emerikiye vina ene mokite na Rehoboamu mwana wa Solomoni. Ila Jeroboamu wai wa mwika na wai na ngombo lolo na ndatona kumasia na yu ni musuane ya kusia usumbe wa David wa Yehova koko ni kwa ana man Davidi na mwikoma no enene na mwina tusautwa dhabu tula Jeroboamu wa musiovisye twithiwe ngaisi enu mutialunja adhembi ma Yehova ana ma Aloni na Alivai na mwetwikithisia adhembi otondu ngo siandi ingi sika nikana ola wiuka na kasalu na ndume muonza ebathanye ethiwe muthembi. Na ndi tuiva Makurambia verse 9 ningi mutialunja adhembi ma Yehova ana ma Aloni na Alivai. Praise the Lord. Na mwetwikithisia adhembi otondu ngo siandi ingisika nikana oula wiuka na kasalu na ndume muonza bathanie ethiwe mutheu usundu tona kwithiwa muthembi wa ila itengai indi ngali iya itu Yehova ni ngai wa itu na ithye tutiamutia na tuina adhembi alama muthukuma Yehova ana ma Aloni na Alivai uyani wo na mamubibi asya Yehova kila kioko na kila wiyo ndembo siya kubibwa na ubani ula ununganesa ona imutu ila siya wa Yehova mayanesa iyuluwa mesa ndeu na kindu cha dhabu kila kikia wa mataaba mwe na mataa macho maka na kila wiyo nundu nitusuvia wiya yo wa Yehova ngai wa itu
indi inywe ni mumutiite na sisia ngai vamwe na itu atutongoesye na thembi make mena maso mawasia wa kutisya makumuisya ngemi ame ana Maisraeli mutikoki tena Yehova ngai wa aithe menu nundu muti athimika kala kamusola ke imono ekeba ko ni verse 5 actually nigo a covenant of souls. Wow, amazing. Jina katika Kiswahili ngamana kanake hivyo covenant of souls utia ni wa mono we itakuka watu mani mwikiangizie mono hata iwe Yehova na wo mono ni watu mikatene tanzia ya kulunja limo unaona ndo maidhulu cha mizizio na chao na mono tivyo na Biblia no meka ona muno no tumikite kuno na kondo nini siamwe akili nisioma sema maze mundu yuni modhi mamande na madheti kiangeza bakubi na misiyo kenda limo ziki hata lezi regardless pena sindu ili nene twelo soma but there's a small background. Abia niwe musumbe wa ndoa zita wa Yuta, Jeroboam niwe musumbe wa ndoa zita wa Israeli. Tene usibindani za Solomoni na Davidi ndoa hii ni si akwe tene ituke Israeli. Are we together? Yeah. Lakini itina wa Solomoni kukua na mwana wake Rehoboam osa usumbe uwita wa Jeroboamu alijikata na makabila 10 na yute usuwita wa Rehoboam mwana wa Solomoni ni wakua na yu Abia mwana wake ni osa usumbe na nibezi wana kauwa muzemba na kila umweni woka nitazi yao siyake na ni matawe yesiaba mbe wa Yehova nguzu masianite likenda mambe jao kau na Abia au ngamana ambao weta mondo eli manene mengali ilayo asifo Yesu Kristo undu wambe nituosoma kana mo mena usumbe ula wanubiwe ningai ula ni wo Davidi na usia wao wake ate we Yehova kwa Davidi na usia wake mendoani ya Yuta ni usumbe wanubiwe ningai ende Israeli ino itawa the northern kingdom wako na Jeroboam ambaye maandiko yamesema ni wosia usumbe na useleke awosa kuma mwana wa Solomoni ila mwana wa Solomoni wa imwezi na muololo otesi ndo kwika azivyo Yesu Kristo na osa na nandu mateke liko nikana meke hata mekeu nikana meke hata mekeu kwa usumbe wa uwi kwa Israeli ndio tikilika na timu inu undu wa kele ulotuma Asia kana meka ba muno ama Yuta ni kwezi wa ikaluza ngai mena zao mena leo azembi alama ugo mena jao mena mo aliwai mena jao mena mo na mamuzembe ya Yehova ikaluni ziba maka munenga kikilaki okunibeke wa mkimutu mbe wa Yehova mataa nyumbani yake ni makanete. Praise the Lord. Na isa nduku kuongelela liva upa mwe na nduasuma Yuta indi aya maina ngai mena siya mibwana no tusalutwili tunaseo viwe ni mundu wita wa Jeroboam nikana andu maike ozi Jerusalem mekakue nimba Yesu ya yondea Yuta mekakue na mailika usumbe nusu wa Yuta Jeroboam akawatengenezea ibada yao na manuvana omokati wo umundu atwike muthembi munene makanuvana kati wo mundu atwike omulibai na ila mozemba ndembo mezembe angaisi achao si ambibwana mno. Kwa hivyo Abia anamwambia mwisuvia muno onakauyu wa 800 in number na idhetu 400 in number hindi Yehova engalila yao. See, the Bible says ngai evamwe na itu verse 12 atutongoezye na thembi make mena maso mawasia wa kutisya makumuisya ngemi ame ana Maisraeli mutiko kite na Yehova ngai wa ethemenu nundu mutika adhimika hata iwe Yehova na yumiswa ila iatie na ndimisoma ni walianza vita
Jambo la ajabu ni hili, ama Jeroboam, maana walikuwa wengi, kumbe wametumana kule nyuma ya watu wa Juda wawavamie. Weza kuthe angalisi on them benaitina andu wame na mwana wa Davidi mwisu kueneo wakana kana wakeli mazisi kana mavamewa na ila mesa kumanakana ne mavamewa ala maso makonwa na mausia chao ngemi na Yehova amokitia. Na in fact andu wa on the alama ina Jeroboam wakachapwa kichapo kikali sana. Na ende mwana uo kwa Davidi amoa aingi na ezo se andwa sia na undona sia usumbi usu wa Israeli na yuni wathandasia mebaka yake hata we Yehova miswa iso yimbikia mulo nundu Yehova ni wese andumao andumake na ala mesiwe ni Yehova mena mondweli mebata otandwa mamba ya Yuda undu wambe mena ngaiwo mamudhaidha na matidhaidha midwana hata we Yehova nwesi tunapata wakubazuka nyangaisi ya ugo na chao na mibwana na usio ipindani thi ala adhuku onatima Freemason andola madhaidha mibwana no woki onatima angi tumeta ametende meta ma Illuminati ala madhaidha mibwana no ila mizuku ni ala mozete mibwana no dhinasiro za Yesu makosa mibwana no wina siro za beba mudheu na makosa mibwana no wita wa Yehova na makamiza iza indi tinga iwo ti Yesu wo na ti beba woki indi ni mivyana no so kitumi Yesu Kristo wa isi ni kimumbita mwiye na mandola mumbi mutabaza mwicha mwiki mutika mundu wondo mwita Yesu mwiye na mandola wondo Yesu mwite eke na ndeka mundusu ena mbwana no wita Yesu mundu ti Yesu wa chao Yesu wawo alama mudikilete Yesu hata we Yehova ni makwata mio yao alama etikilasa ni makata mio yao yake na mozaidhi machao mawo. Praise the Lord. I na mutabisekiwa chuma na ningu tungelela na ndika noa kuweta nundu baba mdhoni wo ndongwesi ando mangai muminukili wa maundu wonze ando mangai. Are we together? Yes. Bundu wonze twatebwa ni Yesu muminukilio wake no ndanai ondo nekiata na mwendie na ndini kama na kanamu amaniwa mako nunu ni mwika hata ni mwenda na hata we Yehova na nini situ na my issues make balukanyo nebaide tutokulwa tuizo tu o mesia wa mundu make balukanyo lakini issue yoka hii tu mianisie ivye ala tuendanete payundo mudhuku takumisia mundu takuendete kwa hiyo edha ni mwitikili mwenzako na ni mwisene umianisie katika jina la nani? Yesu Kristo. Hili ni ngona vape na udhaidhi utewa wo pena mwia utewa wo nundu muminukile wa mundu asuwa ndeni kumenana kumangana kubuana na kukitana kila wetia wachumwa undu andu metikilite ngoni sio ndongo ya kemena niki hata libuluti maketi kilangoni sio ndongo ya modhuku niki hata libuluti maketi kilangoni sio ndongo ya molale imeki hata libuluti andu asuwa onde madhaidha mwana na wita wa Yesu na mosu ito ni lina wa wimoni wita wa false spirit beba wabungu mawita beba mdhuni tuwa chao ate we Yehova anjino kabangu kubwana kuindethia nando malikata atethika pena bata tuitunge ngalikone ya ala mesinga iwowo ate we Yehova ala mesinga iwowo wo na mama dhaidhana chao na uo ndeni wawona ndeni wa chao ndeni wa bema. Praise the Lord. Hicho kitumi kumudhuku mangaiko ikiko ya kuinge mundu tunakubinge swanani mundu one waiwa mwetekilai nani wa mwendai lakini aiteka advantage ya ondoweba usuna ikweka chao nai lakini usiondoka wako manana mundu agwo ukwendete na kutondu wikata umwendete kote mwakusi hata iwe Yehova kote mumianizia kote mwakianizia. Praise the Lord. Na mwakata na kwako likenda mwende chao na mbe na ni mwea uri kenda ni mwikie bina pe andu ainge ma AIC mukalala matati ya Yesu woni mubwana nani mukomanite na mo ate we Yehova
muminukilio wo ni kwanangika na kuthela kwa umisia katika jina la nani? La Yesu Kristo. Ate we Yehova twena andu waingi mamukalala matathaitha Yehova ngo tena kwitha wi mundume wendete muka waku indi muka waku no wasote ni mundume Yehova ate we Yehova muminukilio wa sumo sana ni kuthela tondu muya Yesu Kristo wechao witha ate we Yehova na hivyo we mkweli ni uenda nite kumangoni hindi utinda na mundu uitikilite mbuluti ya kemenathi musumbike. Let me tell you, they love you nindizwiki mena nikunuku wa stressi lakini ono kwika hata nukuvela ate we Yehova umaniasi ngai ula wawo mandiko ama ngai utata munoma manisi undu matilie lakini be andu mesi kuoza tumisola na maka tukonza undu mekwenda kondu wa kubwana kondu wa kwanangana kondu wa kumangana onangi magosa wathi tanzia ya kubwana ndetu imwendi mabinda mwandu ni mazazi yani nengwe mwana nine wathi nengwe mwana nike chao nazunga mambe wandu na wathi obange nganya oso nundu nganya no ithwa atesi kana au maluka athio bizi na yu ina wake na yu ni wale au mudhuko mangai nundu wina kondo wanganya ngena tuwete ate we Yehova ngena tuwechao atuwete ala mesi Yehova meyekebina ona maitha ala mewetaneze na Yesu te wago ona moka mbe waku na moka itina waku nena kwatha otundu Yehova mwekeku ngai wa mandiko wa matika tona kokokilia chao mina undu kweka ndukeke tamo ndukambe kuthaitha ngai syame bwana ndotao tamo nduketi kilengo ni akubabulute kila kimena tule nduketi kile babulute wibanisio nduketi kile babulute kukumangana kubwana mokuzi matema chao ona ndukende kuboya mwethia undu utaile nikenda nikenda ukwate andu makukitia kumenana na mundusu uthaitha Yesu te wago ate we Yehova wanji umwisuba ngalila yitu twithe tuyekikwa langi mathibucha. Praise the Lord. Ngalila kwikata hizo wichao umbula nengane kwa Yehova malana ngana as long as nimekwa nangana na ni wa matabiza na mali ya kuiwa onadha mamuita muye yata onadha maina praise and worship onadha maina choir onadha matongo ya sanzama yome kana ya aka uziwoni wachao ni wa mana Yehova nda witikila otondumena udhela tuanza tu dhahabu ate Yehova na onadha ni mesi kutwist mandiko mangai kwandu wa benefit yo do not worry. Praise the Lord. Hata wakikuzunguka wataisha maimeki ni mofeli nundu Yehova ndenao indi uwe Yehova ena kuna mondo sukutemombikia utamombikia bina ate we Yehova na ni wangwika ngalila yakwa yani ngothetha ngai ula wawo na ninekete kwa toni stress ndinda ngekulia ilaba kuka pastor ngeta kwaye pastor ngeba akathukumata mabina mengu watu wa stress kwatithwa akathukumana esanga uweze kwethela ndembo tuthino indizisi sithela na mwe iweba omwe kana miaka iba mumako omwe keke ndinitie muno ila matwandu wa maikule ndi no witu thukuma lakini nikia kisia ndini wa Yehova ate we Yehova niwe muisi muminukile wa mondo meba wanani batoneka ono tatwa naona utatwa aina na bikia bando na manaka na mabasta na lokela kituma mabasta mathi kwawe makamande mavina yuko azizia utaitwa NDCC kwa kumwenanza na kanisa leo kutweka na yu akili abasa yelo moni ya enda wewe osema vina ndikenda ukeume kile kana weba azoka bana wiparangasha kila mundu alazi apasa ni wewe ba akote utatwa ukatete mabasta maingi na mwe maenda kwawe maendete nikena mezo na utoni wa ukwata ilikosea chao siandu nyene thukuma na itasia kwa maana wewe kana mabina makunye ndina chao ndina undu
hindi yoba ula withayo ndaketikila athukumi make malike ndonini unake yoba ti wakwithio ndoni. He will defend athukumi mamukalala hata we yoba pamwe na itu nenu ungamaindeni wake na la mukona mama muthenge muno mamutheke muno na mawazia mama ingiba. It is nothing before the Lord. Utanyamaza na ungoje mkono wa Bwana, maana yuko upande wako. Tuamini pamoja. Yoba matatua alama tukwatani maingi na maitha alama yukilite kutukitania ingi yuluwa miunda yitu yuluwa mitwano yitu ona yuluwa miya yitu na mathayu maitu ni makuliti ona yuluwa mawia maitu ngai munene ni kukwisuba umundi tuikia kise nundu tuindini waku na tukuthaitha othaithiwa wotu tekwenda kwithende yandu. In the name of Jesus tukwate koko mwe tutika kwatwe ni wia tutika naike ilikoni sito tuikasumbi kwa Yoba niki uyu ngai nike na twetele bindani yaku wiketa ngai ula wizayo nundu ngai wa Israeli eva mwena ito na ndena maitha maitu ndena asu alame fanya ni maukuthaitha ini maikuthaitha augo hili vetu inaku nundu Yesu ulatu muthaitha ni wewa ugo timu Bwana nututhaitha mwakathwa na witaiwa na maandiko maku ni matuona sia kwenda kwako unduku ili ukatukania ukatutungia na tuijiweka sia maandiko maku kondo wakuitele thene indi moni meka umaitima kitubwa na yoba tutatete ngalisyo tuimanisie kukina ulunga luni wako makipukanya na kwanangana netukumisia yuna yoba tuivanisya tuivanise yoba itu akwisuba atutangie na tuovusie. We shall see with our eyes wivanisyo wako yolowa ndosito nundu nimetwikidite ndosyaku na matimeki anitotikelo mundi. They are not our enemies but they are your enemy. Nitu meki ya mistake tukasiania maitha maitu na tuikwatwa ni stress tukalea ukoma nundu wakina kia deto maweche na nubungu tije tuumandwa nuwe umandwa na tuwa kwekea mo in Jesus name. Hata wakuje mbele na nyuma mkono wa kushoto na wakulia utawaangamiza wewe mwenyewe na vitu vyao tutarithi Bwana wa mabwana. Ito mesiandua sio anitu dhanda siya mebakayito tutachukua mateka kati yao tutawapora wataisha Bwana maana ni umefanya vita kwa ajili yetu kwa utukufu wako wewe pekee. Hizo senda yana nguma ngeyo loa tu watenena tene na kwa hayo tunaomba tukiamini katika jina la Yesu sema amen. Amen. Bwana akubariki sana. Bwana akubariki sana. Thank you very much. Hey, tuzapi kabau 54